Білгі дүнияның абсолют қиметі. Асырлар девамында шекілленген чешет араштырмалар адамларның өміріні да яқшы ве еңгіл япқан. Жайлық қаранлығының ұрлаштырып, яны қараманларны мейданға кетірген. Білгенге бір гүл етер қоқламаға, білмегенге есе бір бақчаны керек йықмаға. Айны бұл аталар сөзі тәсілінің мұйымлігі ақында екееде. Ве мирас программасының невбеттеки мевзусыны білдіре. Қырым татарлар өз балаларының тәсіліне бүтін вақытлары бұйық әмиет берген. Орта асырларда біле Қырымда милли мариф олған. Келіңіз оның тарихына далайық. Эвелезелден халқымыз тәсіліні мектеп ве медреселерде алған. Олар өз невбетінде мұсылман дини идарелеріне баққан. Башланғыч мектеплер аман-аман бір көйде құрылған. Мектеплер жәмилер, молла ве ойжаның евлерінде ерлешкен. Иллерде талебелер өз тәсіліні медреселерде алған. Олар үшін махсус биналар, яда жәми янында биналар құрылайды. Чүнки шариат бойынша мұсылман мектебіндегі оқу мәжбүри олған. Қырымда ilk медреселерден бірі Салхатта 1332 сенесі құрылды. Бұл мазам веранелер шумешур оқуф очақларының қалымтыларыдыр. Она Инжибек Хатун медресесі дейлер. Өз деврінде зенгин олған шу қадын хайырперверлікнен оғрашқан. Ве шерге более қиметлі бақшыш япқан. Иншаатның конструкциясы Кычык Асия оқу юртларына ошайды. В самой медресе было поделено на комнаты для проживания преподавателей и учащихся. В общей сложности есть 14 худжар, которые были, как считались для комнат как проживания. Также были подвальные помещения, то есть это был закрытый комплекс, в котором можно было находиться, обучаться и, в принципе, проживать. К сожалению, до нас дошли только руины этого комплекса. Портал, который описывают путешественники, что он великолепно украшен, 10-метровый, и там же приводится опять же тарих о том, что построил это здание, Инжибек Хатун, не сохранился. Та 8 асыры велсі медресенің ичкі азбарының ортасында чешме тұрған. Этрafында удалар ве сүтінлер тікленілген. Иншаатның ок тарафы таш ойылма өрнеклерінен яраштырылған. Дини оқу йұртында о вақытлары Құран, араб тілі, фельсефе, феликият ве есапқа өкреткенлер. Қырымдаки ең белді медресе есе Бақчысарайда ерлешкен зынжырлы медресе сайылмақта. Айталар ки, оның темелінің құрылышына бұйық есе екінші Менлиги Райхан қошты. Айны о медресе бақмасына вакуфны тайын етті. Медресе Хансарайдан евел тікленілді деп сайылмақта. Медреседеки оқу бедава оған. Оның талибелеріне соқта дегенлер. Дерслерінің мудереслер, яғни профессорлар алып барған. Медреседе 12 яшындан башлап, 40 яшына қадар адамлар үгренгенлер. Оқу 12-20 ел девам еткен. Білгіге учбада қимет кескенлер. Яғни біле, яқшы біле ве білмей. Біле ве яқшы біле балаларыны алған талибе невбеттеки сыныфқа кешкен. Білмей бағасынен екінші елға қалған. Медресені бітіргенлер оча, қады, шейх, яда вакуфларының незаретчісі вазифесінде чалышқан.
Ama aynı bu Kadimi Bahçesaray'ın etrafında tahsil sahasında haqiqiy inqilab olacağını kim bildi? En büyük siltem Kırım Tatar tahsilinin denişmesine ulu mütefekkirimiz İsmail Gasprinski berdi. Aynı o Müslüman mektebindeki okul programmasını Avrupa şekline yakınlaştırdı. Hocalar hocası dünyaga yanı usulunu, yani usulü jadid okuv vasıtasını bahşiş etti. Yani usul boyunca okuv programmasına din derslerinden gayrı hesap, biologiya, geografiya, tarih ve diğer fenler kirsetildi. Bazı dersliklerini alıp transliteratsiya yapsak, bu kunde bile kullanmak mümkün. Usulü cedid bu usul, yani usul Kırım Tatarca metodika deymiz Rusçaga çevirgende. Cedid Arap sözü yanı, yani bu обновленная методика преподавания. Rus tiline keçkende, Rus tilinde aytsak. Eski metodika boyunca, eski usul, yani eski metodika boyunca okuganda, anda çoğusu vakit derslerini ezberden öğreniyor ekenler. Ezberden öğrense bala onu ezberli ama manasını anlamay. İsmail Gasprinski devrinde ise o bu metodikaga, yani usul cedid metodikasında bala okup, anlap, özünü bakışından geçirip, işte böyle metodika dep sayıla. Yani insan anlayacak. Harflerge kelgende bu zvukovoy metod deyilер, safti usul ve bilesiz mi, Arap urufatını kullanıyorlar o devirde. Arap urufatı nasıl diyeyim sizge, böyle glasный, согласный Arap harfleri var ve İsmail Gasprinski glasneylerini ve согласный harflerini, yani sesli ve sessiz harflerini bir sıraga tızdı ve onlarını okuganda daha da kolayca oldu. Bu usul yardımıyla Müslüman mekteplerinde 3-4 yıl içinde menimsenilecek okuv malumatı yarım yıl içinde öğrenmek mümkün oldu. Usulü jadid İsmail Gasprinski'nin Hoca-i Subyan dersligine kirsetildi ve binlerinin Rusya Müslüman mekteplerine tarqatıldı. Türkiye, Hindistan, Mısır, Acımistan ve diğer memleketlerge yetti. Исмаил Гаспринский с целью продвижения своей реформы очень часто ездил по различным регионам России, в том числе и на территорию Туркестана. Совершал он несколько поездок. И вот благодаря вот этим поездкам ему удалось открыть там ряд школ. Вот, школа в Самарканде и затем школа в Бухаре была открыта. Да, не скажу, что он там преподавал, но он оставлял там педагогов, которые были обучены уже заблаговременно новому методу. И они в течение короткого промежутка времени преподавали в этих школах и давали возможность местным учителям освоить эту систему. То же самое Исмаил Гаспринский проделал и на территории Индии. В Бомбее была открыта также новометодная школа. Это в 1912 году, где Гаспринский один раз он посетил Бомбей, а полностью взял финансирование на себя для этой школы. İsmail Gasprinski'nin reforması yanı hocalarını meydanğa getirdi. Onun talebeleri ise öz devletlerinde halkı arasında büyük nam kazandılar. Ya öz vatanında yanı uslub nasıl tarqalıb başlandı? Usul cedid okuvu, yani usul boyunca okuv mektep Bahçesaray'da açıla. Ondan son ise bütün Kırım'ın büyük şehirlerinde açıla, koylarında açılmağa başlay.
ама бірқач вақыттан соң бүтін түрки халықлар яшаған, бүтін Русияда яшаған түрки халықларының шерлерінде, регионларында бойлы мектеплер açılıp башлай. Bazı araştırmacılar 5000'e yakın öyle mektepler açıldı deyip. Bazı araştırmacılar boylu mektepler, usul cedid mektepleri 3000'den ziyade deb qayd etdiler. Mesela bu dokumentlerini, vesikalarını o'g'rinib, arxiv ma'lumotlarini o'g'rinib. 1914 senesi Kırım'da 360 milli mektep ve medrese olgan. İnqilabdan son halkımız tahsilini milli mekteplerde algan. 1930 senelerinin sonunda 1258, onlardan 427 Kırım Tatar mektebi var idi. Bir meraklı fakt var ki, Ramazan ayında Kırım Tatar mekteplerinde okuv cedveli denişken. Misal olarak Akmescit Hocalar Mektebinde 19. asırın sonunda balalar hem okugan hem de yaşagan var. Sabah saat 6'dan değil de 8'de turgan var. Dersler 9'dan 2:30'ga geçken. Saat 4'ten 7'gece talebelerge yuklamağa vakit ayrılgan. Unerle bağlı dersler yasak etilgen. Akşam balacıklar iftarga toplanaydı. Sonra hocası ile terafik kılmak için camiye bargan var. Gece saat 11'den saat 2'gece derslerini yapkan var. Vazifeler bitkeninin onlarga keynede aş berilgen. Saat 3'ten ise sabah saat 8'gece talebeler rahatlanaydı. Bilgi, oku ve okumuşlu adamlarga hürmet halkımızın kanındadır. Aynı bular hakkında asırlar devamında şekillengen atalar sözü isbat etti. Kitap bilgi anahtarı. Sen öğrenmesen, zaman seni öğretir. Bir kitap 1000 adamını öğretir. Bilgi sahibi bilgiye doymaz.